Mzenyi mukuru mukoro gwo kusima abashomesa ba Nyakanya Primary School rukushango mugomboro ya Kitagata mu district niyemwe PTA na management ubwingi buriye n'ubuhondana aba PTA bamwe tubakumanya imyoga yabo no ture tugende tugezaho kuba training n'aba management tubakubije batomerana buri umwe yenda kwa mukama wanjye ishomero nkuko mukurumanya kweri cost center kandi kwetaga muntaro abo koko kugira mentaro abana no kushoma koraki kurugaho ushanga abana batashe no muri yecho ni yanangiriza abazire abimentaro muringo ngo gumwe yahiga abashomesa mwe n'abakuru b'amatendekero ukutandika kushijuma beji abakuba barabiro mu matendekero kibone kuyambaho mu kucendeza habenda biragiro ikingumanya yitija kandi aza kushikora no kumana profilinga abana baheza kandi abana baraheza mugume marondore ikije umugore ushane na staff yani mu barondore umwe mutakaheza abana P7 bakeza P7 ukashanga muri uko bahembura ibitoki by'abana abana ngo bahezeje tusibahanze tujaguza tugende tutendereza mu kamaruhanga rero kizakura ngo abana bahezeje Nyakanya muri uko kurara kuri mukacwambaye muringo ngo gumaye Charles Mujurizi uri chairperson w'ikigombe cy'Urugeyita abashomesa mu district ya Shima nawe yahiga government hamwe n'abebe bishoborozi ugumana bakoretse kubasika cyona ugurebeka ngo abashomesa abari kushomesa mu mashomero agaru kusinga gandi batungo kubasimwa umuringo gutarugwa butosha ari kugira ngo ikintu kiza kuyambaho ukongera hamutindo go bebwegese umuyihanga na submitting my humble request to the DIS ayabari umjenyi mukuru kugira ngo nkumune ngo kwenda kumumotivatinga abandi abegesa ngutabanturondo ubundi abembeze nkaheri teachers deputies shimye kwanturondo mu mashomero namunonga kubagebembire umkwatena performance shimye yo kubanza umpero irya kabiri irya kasha twenda kumumotivatinga umukuru w'ishomereri Bernard Namanya yashoborera ibintu bitari bimwe na bimwe biri kuteganisa ishomereri ati nuko kwiga bebe bushoborozi ukubateraho buriyo konka twine kuteganisa mu ishomereri gitu ahabo kubanka abana tubine bushitamo abashomesa abinji tubakorara mu ishomero mbararaheri ishomero abo kugira ngo twine staff quarters kumara nangwa na buildings classrooms tizibye nafu Ismail Byarhanga uri chairperson w'akakiko k'abazeire mu ishomereri uyabanagamba hono mushaki witu nawe yashoborera ibintu bishatu bazisi ishomereri ukoraje abaziro kwe hayo bakaja ntuwaza kusima bashomesa bitu ahabo ya performance itu nk'abashomesa ntugara mu mani minje munonga can't kola tire gona gitu kwerebeka unangwana na itube turi twongere abo gonte bakotakoye na mutubashwazi banyuma y'ishomereri ukoze sajya abana umbibuze byo mwako gwahwire abazeire bakatebekanisaho mukoro kurebeka ngo babasakunda bashomesa babo n'ikizendero cyo kubasima utiriho no kubecyo kureberaho mashomera gandi aburunje bwo mushomesa ukutaho mutima mu rumogwe kuraga gasha kwa Gerard Tugume aba Sky TV agenshonga muri